Kajing kendo jong MDC ba Charles Marngar UCM ke KCDC kalong banyakren halor kajing jiat syak thombor haka arpun riu tarik hayang kuli merwet. Nakaliang Charles Marngar ulabu ikin riu tili kimat ki bakta ka jelah hakmat ka council ban pentre kam yaki. Kikat tu kani kimat balabu hakmat ka council Shillong. Baningkong. Ka council kadi ban penstat bentuk lari upod usam lajong. Baar, kan lain mardor bat kiwe ki jaka bakaput asam ki badang hapo upur usam ka district council. Balai, man pen klan bat pen imbiang ya kahima ki badang biang ki kot kisla. Basau, ban form ya ka advisory committee jong ka district council hakabede bat ki jaka border. Basan, ban saman mardor yu CM ka raj merwet baru acting CM bat ki menteri jong ka hima melim ban pen biang ki kot kisla. Bat ka bahin riu, baka state government kadai ban penbiang ki police outpost haki jaka kaput. Ulai thuru baka police outpost hamau last night kabadai ban pe ya barok ki jaka hakathan kadon tang sangut ki staff te hakano kadur kin la ban yara ki pat ba lada ja kano ka jingja. Hadin ka jingya kendo badu CM uba Marngar ulai thu banak liang CM ula kular pan shim khaya ka jingja bad hakane hi katayau kin sahyar bani jurep ya ki jaka basha thombor. To ka jingya kendo yo CM ka kisngi kalong betik banyak keren nak mendak tu ke jingja ke incidents ke belajar ke Shillong yang kuli mencismi dari jing sisa ngala menkre nadut menin banyak kendo UCM tinamar bawdon ki kam ki bekerki ki balong emergency semla banyak kendo ban aku beli UCM bola ipor banyak kendo mendagasmi hak bede berpersngau ya kini jingja ke incident ke belajar mencismi hak Shillong yang kuli keraj marwat melim sip-sip. Tu kejing kenduk jonga te ngalasyu ai ka brief mo lengkot ha kejing ja naduk bangalai hadu bandawan pai tu kejing ja ki bajah ke tiga te kejing kenduk mendaga sengi baru CM ki don ki mak ki point ki banga nakaliang jonga ai kejing kentu so CM bat saka council hi brokoi bat kita kimat kilong ke banengkom baka council jongi kan penstat no bantukla yau put usam lajong kita kade gamat ke benekong gamat ke baar kelong baka council jongi kan lej mardor sekte ke jaka bat ki weiru ki jaka kaput bat ke asap ki barang hap hapo put usam jong ke Khasi Hills Autonomous District Council kebalai ke jingpen klan lane ban pen imbiang ban restore ya kini ki hima ki babiang ki kot kisla kum ganuksan IP kidon bon ki hima kini ka hima jongi shani nongwa shani ru kadon ko ki hima hadu hari boy jongi ladon kam ban pen imbiang ya ka ladon kam ban restore ya ka lamar ngitip baka biang ki kot kisla nadu ko por jong asam tukum kanong mensauru aduk menda kelempat mau kelempat penimbiang yang kanong mensau kum kita ki dengan nom keren sibun rei yang keren betik ya we datang bat kenika jingja ke pajam ta men kini kisngi dikawai pada ngala thoro ni we de ban form ya ka advisory committee jong ka district council border tendai hawe de bakani long kaladon ro ke boundary committee jong ka district council de ngan sapan syai kam sibet ke ai ke ba ke ika jia keren bab CM kamat kebesan kedai kebadan kam ha kebadan kam kerki bak kata kalong ban khat lene ban suman mardor ya CM jong karaj maro hangte nang tade bat yo CM yo acting CM jong ka hima melim bat iki menteri jongka ban pensisa ban wat iki kot kisla ban wat benia pensisa namar ba haga jingtip hi jongi lomba katege jaka kadang dei hapo uput usam sispa person kadai hapo uput usam jong ka district council ka jongi bat ka bobot nang ta bade ka ban riu ba ka council kan yakren kan ai ka jingtho saka state government ka jongi ba ka sarkar jilla ka jongi ka state government ka jongi kan penbiang ya ki police outpost sha ki border area di kata kadai kawai ke bangang la ai jing tho sosial nomor ba kumbalong mentahi ngudi ya ke jing telat palat jong ke police department ke
Menen nilai keren hagi UDF kumtu komunong mikman. Ubadan shibun ke border. Kamtam ke disputed block tu. Nasusi menyitu bah hangte hapo malos nai. Kabadai ban pej ka polis au pos kabadai ban pej ya baro kawai ke border hangte. Dan tak sangut ki staff ki polis. Long ke masusi. Kini ki penlong yang i bangi jen jakum ne bolong tak. Tihito haka jingi kendo jonga bat UCM ya penpau ke jing sko kemen bana kalian song uru la response ba bat la airu ki ke assurance bat la ongro ba la si sejan la penbet ba UM jong ke ilaka dan la khot ro yang i bangi dan lang ban lek hadu aspon hadu ke jaka ke pelajar tu jenang ta haka bai dei bat ban restore ya gini ki maru na kalian ke jong CM lo kular ba sa shimkhia gini ke kam nang ta de hakabai de ban khat ban sumon ya UCM raj jong ka raj marwan ban kumjuru ya ating CM jong ka himam lem ban hangni ngalapan snorum de ban khat ye ki tang ye ki de ye ki wairu ki CM ban khat mardor ki ban sumon na mar ka de ko por ni hakabangin penbai yo pur usam jongi de nang ta de hakabai de ban kini ki wairu kimat ki bang lambo nakaliang jong CM ulai ki jikular ban shimkhia ikine de nakaliang jonga ngai am ngai pe ke ke ba nakaliang jong CM unle ha ke bede bat kene tingin pe ya kini kisngi ki kam ke ba nakaliang jong CM un shim ha ke bede bat kene ki jing jabat ha ke bede ru bat ki wai de ki kam ha ke bede bat khapot uput usam jong ke jala ke jongi padang hap po ke jurisdiction apo ke schedule area jongga district council ke zongi Khasi Hills Autonomous District Council. Kedai bina ke direction. Kedai ke direction ke ba nakaliang jong CM wa ke direction shau UM ilaka. Long ba ulai UM ilaka. Tebak to kan nengot se nakaliang IM dalam khat somharu yang ingin long man sakhat lang dus ngi bat local MDC jongga jirang constituency. Kata ke Shillong hausi kisang malang mangi nang ta nakilong ni alam ki stakeholder baru kan nagaleng jongi ki paranomi khmat ro ngilapan songo dengan menen gasngi na mangam yo ban pendo yu ngalapha ada ki email dan ki sting ngalapha so de apha so CM daga jing tho ba yedai bat ke jing yada security nam ta ki nok sosnong ki jongi ki khapon de kata de Shillong ho ngamdan banong e Lada jingkitkhlieh is not fit to be the Chief Minister of Meghalaya. An mangi te jong ki pai ba gari jong ka kari ka si ka bai ki jong ka jala Meghalaya jong ilong i expect mangi humility kan ba Chief Minister udan ka bor ka ba klido jong ka jala ka jong nyada kan ni rekom bolong man ado man ta te ngi ba kampus nasional